Umadian kerenyang Jesus. Poit ba mo kon cái bề này quan niệm cái nhưng mấy yang kom nhưng ben nhưng mấy linh người ta là ben nhưng mấy linh người chama cho dân ben nhưng Yesu Kristo we jur ben cái kom pin cái mùi cái nhưng mà chắc gần juộc mấy là chuột chậm ben mà kom pin chol jok ni chwalgan ken bayim ni chwalgan ba jogatang ni chwalgan ken ba jok danyeng magir mamuch e jurben ma onut ke kompeng ma chwalgan ngana choy kompeng de wa atinga ye ki Yesu Kristo we ba keni e nyang Yesu ya kom nyang ben nyang mogni jama choj ben jam mogni ben nyang mogni wadgen war wadgen ling ka kobe ke yuwan keni wa chet ka nyang Yesu ben nyang ma much kene beni nying mogni det we lojo nying mogni da tego ke yikan nying Yesu Kristo we da tego ke yikan ke bang menni yadwa yiko bino mia yino nyemia ba kene o yinyak ke we mana yang god nyingi ke pakenia da jimagir de chamtin bet mana betgen jama chup ke betgen jama goganan ke betgen jam mogni gaba nyudi mana anyud kene anga awang enyengan ke bang menini yadwa yikop keni wenjok kawa kop keni nyagwa kengat man nyagwa kengat man chol ganyi cha chak kenyang agaji ke yen ngeng o nying mok ba ki kwai ba kani otin ni chiga magaram del o kal o kaj gon kit be ph o kop kenia akala nget ba marumo ke kada ke kompeng o chak kenyang dana menini ba gi manut ki ichol keji wan da nying ji gijmena wong nying mogni ena go ki betgen tien ko jog ben moga poñ ke wanga ben Yesu ba keni gepe poñ ga bur mena chip ke pen ba keni kordan ka kale metong nying nyaleni ke pa keni nying nyaleni da tego ki nying mogni ke bang menini ting bur moga ba pej ben ba akobo ke yuan kene nying Yesu akirgan kene nying mogni ko poñ nying mogni ko to nying mogni ko kom yino mia yino nyemia di chamtin yadwa ko nyin ki kwach yadwa go ke ba to kami ndi chiam kene olenyi nyagwa kiel
lenymi kwajwa lenyme na nut ke yi kwajwa kiel da jimagir nimi ka kwoben kini jama gor anan ke ibetigen nyoda gijemana wama inyingen da nyan mek da nyal mek منو دو كيجي وين أخبار الأيام الأول أصحاح 4 آية 9 ل10 أخبار الأيام منني باكني دانيال ميغ من ينغون شولا كيم كيف كانوا ينغو تاكا با كيم باكني مايغون أنيال ني ينغريك نيال مايغون arang kurang mateka ka kadi ki maduang shar ka gijmani ni bedgon pego ka kan ka wangani akan ka bar ke bedgon ka kanyaw munya ga men wer ga men ke nyual apot go pen ba ke ni go chagen ke nyingon chola kim menini arum ke renyang makni ka yuden keni nying mogni dagi pe mayang ngataken kim kalau yurang ke wan keni nyala chola yabis ane chola kata chol lichang dina chola kim ba gwet keni wakana yabis ashraf min ikhwati wasamatu yabis qailatan لأني ولدت بحزن ودعا يابيس إلهه نيلني أجاك كبين يجوك جوغن أيال جوغ إسرائيل أكوب غن جوغن كنيا ليتك تباركني جديان كا مديان وتوسع تخومي كاوي تني bede nutukiyan watakunu yadaka ma'i kayakurin watahfazani min ash-shar hatta la yatbani yo kayakurin ke ginraj ke pe kulu ke banga anga abanga ko banaw ke pa keni ayuden ken gin mena chop ke ben mi may gon gogmani ma gom ngad man o gogmani ninen achip e kon anyang ke bang manini yabra yikop idan mene angany gijmene wongo nying magi o di changtin o nenin eter mene goga ke ri nyingi yabra yikop keni ko mogge gwet ka beri keni da yo machu gijmene ke yelo yi yeli di ba keni bi Yesu Kristo bi Yesu Kristo we nyim ngana chak nyim ngana chak nyim ke kanya kanya den ba kani te ga men yang nyim mogni kya gok ke kon ngana chak nyim ni te ga men nyim mogni kya gok ke kon o chugubet keni kologa yibana yina ba wi achak nying bere mi nying mogni o chugubet keni chiegi nganyu wo ka gijmena wongo e nying mogni ke pa go nenen ke bedi ke pa go nenen ke lebeji ga community o gijmena ni nut ke je Samuel awwal 25 ba keni da nyal mek manyin gon chola nabal bedegon ana nyut kena ngawang nyingon ka chigon ka David Coben kena yina yol David mena bed nyelni ba gije mena wang nyingon ana bi mal ke ba mena yina yol umya yina nyemia men ba bol kany akobin kene bi Yesu
o yi konyen tega mana yengat nying tega mani Yesu kat gon en o tiami changa kel da kaj mek ma cholian ke kwaj keni yakada o yakwaja ke kalkanyini ke pakenia da nyanyel ma chi ngal yaga chadgan o kanyaru me ka koñ ba keni i may gon ke wara chianga koñ wara ko wara kon akeni e ila da ma bi ma chot ma par ke war gon ken ma ya ba pi ka ngane ni ka duot ka kada mugabe wa ka kada kun de or me war gon ka kon war gon ko mor mani ko nyepi kanya duogan abuden ba keni gijimena da ben ke ila keni yom jem da tien ko jomo bi kalkany de ko logo bi nya wuade nyala dongan ci ga kalian gijimeni ni akan ku war ke ben ngani ke ba mani ni tien bur jogo yaban ke pa kene ama kwach abere ba ye ke bere ji kene ko logo da makal joka kal da tien bur jog munye shol kanya yodon magani akadon ba kene nyanyal ni nyingon chola ongal menini ke pi de mi gon are bu ke nyo ya ga nyi wodi chat a chingan de goj a chingan de pil be de menini apol bol gon gidi kanya be ni changa kel kaga wer kaga nyak ka ngal ya ga ni angal ni nyingon yina yal nyimya yina yal umya ba kene len nut mudwa nyak ke yi gijimana yang ngat nyangi way mana go ke ngat nyangi way mana ni bayin adwat keno go mana go ya bis kan ayol kim ya bis ayol kim enabi banyak ling manin mana changa nying mogani ga ba nying da no ba jok ba kene tagi nying ni cha go ke yekon ke ba mani ni ana yut ke wadi go ti word kwan biaru idada kwan mo nying ga don abikel gida bidab ba ken da jalma chola bariesho kanyini bariesho ba dana mana nyi reyi yuchok mana anyi dodo wadi ji mana nyi kaw jam di cham din da nyi mong ma chola yo dodi da yo kaw nyalani ba chunga yo mi jok oba a jok chat ke ba mani ka karang ko mogni kene wany mani ni gina chop kanya beni Paul ege ket ba pon jalni yude berka ot ke wangani berka jala jaga ke paj ke wangani o a jongani beda budukat de jalni yarum kene wetien ko jok cholan de a jonga yang burgon gijemena wanga nyingon kanya wani ya Paul budu jalni ba kene a chaga dodo wiji jaga menini ko mongni o yoro yin ke ju wan men changa banya wa bun wala banga tom gijemena wanga nyingon gijemena ni o chuga ke chuo bakin na danyal manyingon chola foshur menini ba war nyingo chola gijemena wanga nying mongi chola war kanya beni enyala chola Jeremiah echa ko ke ko gijemena yang kat ba chuo nyale ne ke war mi gon ka lingo ko mogni ka e ka mana Jeremiah kara gojen ka tujen ka ke ba makpin akobe e Jeremiah kene gina gogi yen bena bere gijimena wongo nyangi chat wuna buri jok waja nyakaling
ke pa kenya yo mana cha gin ke yo mana cha gin gina gog awe tien kala go chiakan da gi pen mai da way mana tu ngari gog manin changa ken ya goji ponya ko win eche ya ko keni mena wijamu gina kolian gi moga ba fu de keni wonya meni ni kanya ko go ya no ka ko mni ga cha chung ke ruma de wonya achak keni nyingo chola nyamum echa ga mai kon e mai go ko ma ngong riak mana ya podan ba keni e nyomi kanya nyomi ba keni wi gonna to ka mai gon wi pe mai ko apod pen ki nyol jok ka e luñ ka to be gir ke kal khani tin kal anga gogan ba keni nganu long mi nyol jok mak ba ñi mi gen ñi ñol jok mo ni ke kal ke ñi mi gen wa ke kal bu ñi mi gen ke bol kany ni ñi mi gen abere pek kanya apod pen ki nyamdat menini nyingon achaken anyamum menini anabi yakobi anan keni mena wuja amum e gije mena gogo ke golayan wuna burjok jamma ku gaywa wa ku chia ke ka gaji o jama ya de podwa ku cholwa nyeke jimo ge bong nying mano do ke yigen koloka da na podben ko yom sibit tika chaga sibit koloka podben ke yom khamis tika chaga khamis apodben ke yom la tika chaga yom la a chen chang jok nya chen jok yin bede da nying pada ke no ke ye da nying ma ba nyingi juog ma pat ma ba ker ke nying magani wada wilo ye rail aberi yera jog ma kwajen jogo ma malan chianga pada pen kenya le tola banyamin adore cha ke nying jogon de Jacob enakob kene nying magani ba chop nying nyanyal chiga chaga Benjamin di chamtin da nying ma chola nyaden ke bang di jamana aye ka da tin kalni ya mai gon ya wi gon a chol nying juang ni jonga ye akat gan yadwa yi ko bina da mana lingbo gijmana ngad nyingi dwade nyago yin nyagi kango ibi ye Jesus ibi ye Yesu Kristo we kala nyingi chola chol nyingi chola chol o chugu be ken gijmana gogo ke be di ba keni da jamanya chup uyini kitke ikor oji maga abari jamangni oyi genya ko gen kemena giya nuri chol kala nyingi chola achol tiyo bedemi renjam kya bedenu kay bedemi idwa nyaglingni kepakani jamma chugo ba kene yin gimegir ba mena kobin kene yu chudian gi renya ya da gi amaren de gi go ma kwanyan de yu chudian gini me chola go renya jama go ge ye dan nyen chola bakit ba link ko maga kobi ka go ge kijmaraj
ba kede ji gij mena go ke nying mogni wey mena ngan nying ni ana go anenge ke te men chogo baling ke ko mo ko bi ku gayin yado yiko keni ku gayin ya bise kany kim nudu gayen ay gij mena wangay e nyingon ke pa yuden keni ko lo gij mena gayen ba be de kim abi mal ke de chamben yeda ji ma cholo nya kim wada ko ke ber dana maneni nya kim ke kim wada ko ba ke no way mena akan ke jam kim we mena ni kat woko kumya nyingon chola bung yom now rest akobenya yin gejemen Guaratiam kepakani yom ba gipen menut ma megdana jok atin yako kani dan nyinga chaka cholo ngal ka ngal chat daji ma nyinga chaka ya piet ber go chat ba ber piet anga go gano ba way mana yanga nying mogani nying ma chaka ya ibo uban ban ba gi mana nyitam nyeng biel ber mana ni ana bi mal ke ber kon yedwa yiko kene kekany daling minut ke ngada nyeng kologo gayin kene bongin wongen yedwa yiko bino mia yuna nyamia ba kene gijemeni ni ko gayin kare nyinga Jesus gijemena nudu ke pio mena we kene gijemena wong nyang mongni gayin bene gwokan we kada ka bol ka nyacha yiko kene kada ke rumugon kare nyinga Jesus yino tere mena yangi agoke nying mo yakobo yin kare nyinga Jesus bakani kat bol kan kare nyinga Jesus yino way mena renjam tanamen ay dwara ko kene bene yino agog yadwa yiko kene kat kare nyinga Jesus yi way mena ko kene we ngane ngin jama gogin bangin ngane jama agogin bangin nyalni yacha yiko kene jama gogin kat ke jama kare nyinga Jesus Bashai yacha yikop yine waymak agoke ngaitan man yacha yikop kene kada kerenyo Jesus dan man nengi tab wujen kabaye kechai kerenyo Jesus yacha yikop kene kada kerenyo Jesus dan man ye bedmen obabe raj kene babe pen yacha yikop kerenyo Jesus pat be pen kat kerenyo Jesus nyek ke ngadgon nyek ke irum gon nyek ke rejam gon meni pat be pen yi go ke jam rejien o ko bi ke men babe pen kerenyo Jesus kat yino way man nyeleng da men chol o girinanda ko ro da fagon yino way ni renjam gon yacha yiko ka bol kan kerenyo Jesus kat ke rejam gon ke jam go gi ben tinga kerenyo Jesus Christ
bong dier nya bong dier ya cha yikop yina we mena ko kani bong dieren kat karen nga Jesus nyege ke be ngani ni da dier manut kad karen nga Jesus Christ we go ka ko ke no be da mum mujen we mum ya cha yikop kan kad karen nga Jesus kada ke be ngani nyege karen nga Jesus jami be no kan ke mum ke wida manani ya cha yikop kada ke jami kada karen nga Jesus Christ bakop ya cha yikop kane karen nga Jesus kat ka pangane tiga kop ko kop Jesus ya cha yikop kane kat karen nga Jesus Christ we ma go ben kani ogin raj ben rajye o gogen kani bongin ma wangan ya cha yikop kane kat karen nga Jesus Christ kad kay rum gon kad kay junen gon kad kay bet gon karen nga Jesus Christ una burjok ijoli baban wala nyaban wala shol una burjok ko ma ko gayun gijimena ngada nyingul ko gayun riyak mana de wadi chamtin gi ma ko gog riyak mana ni kolo yirun kare nyingan ba jam mong ni gene go ke pakene wa jinga ye ke Jesus mong ni gaywa wanyaka way mana ni gi mong ni nyinga tiga gudo e way mong ni gi mong ni tiga yarre nying e way mong ni ke nyinga kalgan komgan kare nyinga Jesus waya but iba tiam kad ke jurum dan man yina ko kene bong ginwang nyang mongani ya cha yikop kene kad kare nyinga Jesus ke lem ngani kad ke rum gon nyaga ke bol kan kare nyinga Jesus bong gin men wangai ke dingo o yigo ke gipen mana we tien gol ne ke chia kan nyamoni bong gipen ke di bong gin mo wangai ke dingo o yigo ke gipen ya cha yiko kene nyaga kare nyinga Jesus Christ nyabalaj bong nyabalaj minut kare nyinga Jesus Christ ya cha yiko kat kare nyinga Jesus nyik ke bol kan ke ber ngani ni ke ber nyabalaj manini ke re nyinga Jesus nyik ke yu piet yina way piet kat kare nyinga Jesus Christ yina ba jal piet nying kom ni ba ko bidan kare nyinga tola piet kechan una burjok yado ukop kene nying mo ga chak anying mai anying wi do ge kal mal kere nying nyoli rum kere ga do nying mo ne ba bi malket nying mo ga reji ga ba bi malket kere nying Jesus da nying dan nying mo tola nyakat o nying mo ni bada kwani wadugon o chake nyolken kerenyeng Jesus ya cha wukop nying mong ni ba bimal kay rumun gaba go kerenyeng Jesus Christ mong nying chola nya jat ibn al-fakhr
fi اسم يسوع يجا يكوب كت نيك ويجات أشيول كومي كرينين مك كت كرينين Jesus كت كرينين Jesus Christ نيك كرينين Jesus yine chola nyamut wey modiba tiam krenyo Jesus kado krenyo Jesus yacha yiko krenyo kreda na krenyo Jesus yine wey nak ako bakane ngani onakin achola onak kinyanak yacha yiko na kado krenyo Jesus kado krenyo Jesus nyek ngani banakin nyelin banakin ama yin bago nak da men chagi nyangi kay kidi bago kare nyanga Jesus wo men bago gin wey mut da men ba mudin ba lungi mot ya ja yiko nyanga kare nyanga Jesus Christ go men go bago mut ben kay yin mo gogin kat kare nyanga Jesus Christ wey man a chaga kay nyang chola nyaman man kare nyanga Jesus yina ma amane kay reji kay yin mo ban kat kare nyanga Jesus Christ nyek nyek kay yugon nyek kay rumati kare nyanga Jesus yakobin kan nyek kay rumati poj ba mo ngi Jesus ke pa yina ko kan nyanga ben ko nyang bong nyang dam me pod mal ka nyanga kadan oyin anyangi chola Yesu awang kan iba yede we nyangi biga betiam ke eje maga a cholin kene ga ba ji ma yekin ji maga nut ke kangami ji maga rum ke juak odi changtin da tag munut mago re nyangan o tag manne ba gai yikan ya kwajwo Yesu yabanyangan o tagni ngijikan o ganyakan yel nyari nyabut kibut men yelgan wo Jesus kebera but mena but garikan kemena but geje ongona jamunut ma bayan kajigan yelgan wo Jesus Christ yelgan wo Yesu Kristo we kal nyingi mal kay bedwon kal nyingi mal kay romon kal nyingi mal kay ginagogon kal nyingi mal kay jama yang chingwan kal nyingi mal kay kaya chadwan kal gijmen wonga nyingi mal kay bedwe champen nying ben mo goriji nyigen wo Jesus kejirum me ke wek achanga jama ayat ge potgan ya kwaj wo Jesus bakani jamogoni ko bede ba yo ma chag nyolken wo Jesus poj ba mogi ka dong ba mi ama yina ko kene yina nyowel dam o yina ba yede wo Yesu Kristo we yede mi yel nyagi nyudure nyagi mok maga berge kwajan maga adomian ke mi gen wo Jesus apekeni wo chibin wa chwa ke beri won wo chibin ba ken wona nyok akoj ling jam mo doje ben wo Jesus galgen e ben nyigi mok ben yina we yina miro ke dom yina miro ke lach we nyingi oyot ke bedwan amen